بدرین هجاد وقتی که کل سوریه او به تایبەتی لە ڕۆژهڵاتە ناوین ئاڵۆزی دەوام دەگیندە لە ڕۆژاوای کوردستان جی ئالیین سیاسی حەو دەدن کۆ ji بۆ چارنووسا gelê Kurd xebatên hên bawayekî hên xurtir bidin meşandin her divê çarçoveyê de îro gelek partiyên siyasî yên li Rojavayê Kurdistanê civiya ne em ê têkildarê civînê agahiyên herî dawiye jema yekser ji nûçegana xwe Ciwana Cuma hîn bibin. Ciwana dema te xweş be. بله سلاف بله جوانا اف دروشین داویه دنه نوچین تکیلداری ویکاتن پاروکین کو و پارتیین سیاسی ل روشاوی کردستان کوم ببن جوین ساعت هفدان دست بگیر بانگو ساعت 5 جوین دست بگیر بو هر دوی چارچوبه از دخوازم هما یکسر جویه که پرز بکن پشت کو 2 ساعت درباز بونه هنا او جوین دوام دکی آننا في دسعت لسر فيج فينا جيرينج كو بشتي دمك ج كو تشافي هركسي ليبو كو بارتين كردي لهفدو كوم ببن اف دسعت جوين لدار حطانا هاجي دوام دك تاني ناف برك داني اللي حطانا دوام دك سردار بله جوانا مشارين سرکه ینکو دجوین داتین نقاش کنن چاگه لسر هنج برکو جوین لچاپامنیه گرتی بیکتی و بطایبتی پارتیین سیاسی ین لروشاوی کردستانی حمود دوی جوینی دا آمده نه یا نه؟ سردار نها پشتی کنفرانس یکرزیا نمالا کردی کود 26 نیسان 2025 لباجار قامش لوهات الدار خستن پشتی و گل کی تدی شانده یک کردی جوی داره جوی کم خباته درکت داکو او شانده بکار بلسر ناو کردان دیالوگان بکه و مسئله انتگراسیون را بشامره هفدیتنان بکه جبو مافی کردو دوزا گلی کرد ایجار ددمن داوید گل کی مثلا گل داخویانی جدا جدا جالین پارتیان و هاتن داین کو افشان دا کردی برب حلینه و یمروف دکاره ببیجه لسر ناوی هن پارتیان کو بخوا داخویانی جرایا گشتیره اشکره دکرن ایرو اف جوینا کو هاتی الدار خستن لگوری کو مج دوی کسن کو ایرو نها دوی جوینه دا آماده مگرد سردار اف جوین با آرمانجا کو کارو خبات سالک سالونی وک لسر کنگره در باز دبه کنگره نومالا کردی کل باجار قامش لوهات بول دار خستن انجام ویشانده یا کردی چه کار کرد چه خبات کرد جبو گله کرد چه کرد چه بدست خص بشامیر هفدیتن کرد نکرد جبو کو بکار بن وانتشتان اشکره بکن ایرو اف کم خبات حالت دار خستن به تایبتی لناوندا پید یا باجار قامش لو کو نها از لدوی دریه ویمه دنوا في كوم خباتي ده أنكود نوا في جويني ده زيادتري 27 بارتيين سياسي كود بن باني بيانه كده كان كده وبارتيين كردي بكشتي الرجاوي كردستاني انها لفيدري لنافندا بيده كوم بونو ده انجامن كارو خباتي ويشانده يا كردي ناس بكن دكارم في بيجم كو بارتي حمي هاتنا دعوت كرن بكشتي بارتيين كردي لبلي انا كسد نوا فان بارتي هاد تنية يعني أنا كسد نافافي جوينيد نحاضر هرچندی کو هاتی دعوت کرن لگوری آگاهی و چافکانین مسهردار کو پیاده يعني دعوتنامه شانده بوج انا كسر دنوا في جوينه دا اماده ببا لبلي او دبيجن كو بشك جي بارتين انا كسر نها لباشور كردستاننا لبلي بشك وان لفدرجي هي او جي نهات تفلي جوينه نبونه لسر نافي بارتي ايكتيا ديمقراطيك بيادي ما بفرمي داخو يعني ج هفسروكا بارتي بروين يوسف قرتكو بروين يوسف بخوجي دبيجا مجلك جاران بانا كسر هول دايكو ام جوينن بفير نجي تشي بكن بارتين كردي بقشتي دعوت بكن دا ام جوان ربيجن روشا شانده يا كردي تشاوي وبتشرنجي وجياي كودري لبلي هر جاري دبن حنجتين جدا جدا ده هنجاران ام نحاضر هنجاران كو نهانه دماوي هنجاران كو يعني دبن حاجات جدا جدا اف جوين جالي انا كسده ندهات لدار خستن جبا ويجي نها اف جوين هاتي لدار خستن دا بكاربن رابورا خو يا سال ونيفكي يا شانده يا كردي دنا في جوين ده گفتگو بكن نقاش بكن بارتين كو ند شانده ده بون سردار دخوازن بيج منري نوانجي دنا نافرا كو تشيبو مگرد او شانده او بارتين كردي رخنه دكن دبيجن اف شانده كردي دنا و كوم خباته ده هات در خستن دا بكارب جبا ما في كردو كردان کارو خباته کی بکاله دیاره کو اف
يعني اف شانديا كواتيه تشيكرن هاتيه حلاندن وحر يكي بالي كيفاش خورا سريه كشانديا بالطيبتي رخناجي قال لك لسر بارتيين انا كسير راسي هبوكو دنافا يعني ريبورتاج كو مكري قال لك رخناها تنكرن كو تشما بالسري خو شاند دشي شامي انا كسير بسري خو دشي شامي بيدي جمله كده ديالوج عندك جبو بيجي رخناج علين بارتيين دن لسر شاندا كردي جي هبون لبلي حتى نها انجام داوي جنابا في جوين در نكتنا ام نزانن كا بشتي كو جوين خلاص ببي و داخوانيه كجرايه كشيره بدن ندن هي نديار اللي امجي لبندين اف ساعه درباز دبي تاني ناف برك داني ام لبندين برا دوانه دام بكار من هناك انجام دن بدس بخينا بله جوانا لگوری پیشدیتنی تا لگوری آگهی کو تا جرتنا اف جوین پر درش بی که نام جبر کو تایبت مندی که بوی آوی هیا هر کو جوین درش دیگه واته کو نقاشن کو جوینان دا چه بونه به گرماهی در باز بونه تی پایین کو جوین درش بی که اها والله سردار لگوری اتمسفیرا کو من بچاف دیت لنافا في جوینه دیار جوین گلکی گرمه يعني ديالوجين كوتينا كرن انجي يعني نقاشن كود نافا في جوينه داتنا كرن ديارك وقالكي قرمه جبو ويجي ازبم وجوين هنا كي دريج بك چمكي بارتيان دن رخنا دكن لسر شاندا كردي وشاندا كردي نهايرو في رابور خويا كارو خبات جبوان بارتيان ددا خوياني كرن لبلي هن چافكانين مين تايبت جبو مراغاندن سردار او چافكاني دبجن فرمانداري گشتي يهزن سوريا ديمقراط قصده بريز مظلوم عبده بریا وی جوینه کتانک جبو شاندا کردی لدار خست بولگوری هن چافکانین ما بفیرن جبو مراغاندن پشتی جوینه به فرماندار مظلوم عبده را اف جوینه برفره یا به پارتین سیاسی را هاتیال دار خستن بله اگر کوسا به جوانا جوین پیک هاتبه د نبرا فرمانداری گشتی قصد مظلوم عبدی او شاندا کرده و دمی نبجدار بونا انا کسی یا جبو وی جوینه و دمی چاته شروع وکرن سردار انا كسي نهادنا و جوینن کو و داویتنا انجام دان تنية تايبت دمين داويد دمين هالبجارتنا دكو أنا كسي بسري خذ هناك ديالوج بشامي ركرن شانداي خو جدا دردخينا بر بشامي ودرا ديالوجان لو دري تشيدك يعني بخوجي دنا شانداي بخوجي رخنتنا كرنكو كما أنا كسي فان ديالوجا بسري خذ كمان إيرو شاندك هي أو شاند على قدر بدوزا كرد وما في كرد سوريا نود جبويجي لقورين شافكانين ما اف جوينا كوهاتي انجام دان أنا كسي نتيدب بله جوانا جمانو چگهارا مر بر دریا آواهیا پیدش بر کو جوین چاپمنی جرتیا بار دیکم در بازمونا و نزی درگه شنای قبول کردن لبر درگه ناوندا پیادی لبر و گرمه آگاهین داویه او گرمبونا اتمسفرا جوینا کو چید بشش ما او بینران را راگاند جوانا جبوان آگاهان گله گله سپاس هر هبی